asarobih, mu'rab sedangkan mabni mah mu'arrabih. Kalimah huruf pasti sadaya mabni, fi'il madhi fi'il amr oge mabni. Isim dhamir sinarang isim istifham mabni karena mirip huruf kedah paham. Isim eta marfu' saat jantan undah, mansub lah majrur mudhof ilaih kedah marfu' dhammah majrur kasrah mansub fathah. Sadaya isim nu mu'rab ku harokah, mansub jama muannas kasroh dipake, ghair munsharif majrur fathah dipake. Asma khamsah bak jama mudzakkar salim, kajabi mansub alif mah kedah taslim. Fi'il mudhari asok marfu' hukumna, lamun teu aya nasib oge jazimna. Lima fi'il mudhari marfu' ku nun, mansub majzum kalawan mican huruf nun. Fi'il mu'tal majzum mican huruf ilat, sapertos lam tansu eta ulah telat. Diajar Al-Qur'an gali hidayahna, gerak paham ku bil kolam bahasana. Basa Qur'an tos teu kitu digampang